luar negro hana payah ni ujak wo. Karena hana nangro di denyo. Nanang do. Nyo nanang do kecok hati lam nangro do. Dia baik bangai. Yang lain uro baik dia ku dengo pajan wo. Menan ku jauh pinong tenyo wo. Ilung nangro do kinoi Kanada. Buat wo nangro Aceh, pun nangro Aceh, nangro Indonesia ya. Timke becut. Kaji tengok baik ni wo pajan wo besi hana nangro kiki hana pole ku jak wo. Nyo nangro Kanada nangro dro ku. Nyo memang urung drone nangro dro atau nangro kan cok drone. Inon muni minta rezeki hanjut ni picro. Pat atra dro di nyo. Hana hak milik gede. Hak duk tagai nangro Aceh. Kajelah kan? Menyo kajelah hana payah jak temanyo pajawo. Perkara politik pi politik. Apa yang ahli jam politik pi bat TikTok. Aji gantung ban mai dang ini na. Gantung teng ge na. Gantung bulangong ka bamban Honda bamban tilop ka baju. Baju bangai hana marwah ke baju betai dah pegah. Yang bandingkah laku urang lam nangro syariat. Ya. Lam nangro syariat yang bandingkah laku urang Aceh no. Ngon Yahudi kago Yahudi kon muda pegah api Yahudi kah hana agama dak nyuri Islam biang lam nangro syariat. Lagi-lagi abu hidup. Marwah Aceh otak di pegade, otak di Pemale marwah Aceh. Ba demi peng 300,000 di malam 200,000 di malam. Tim jak menung ngon telende. Tim jak menung ngon minyak makan. Pakoh ka menung ngon bensin mentang katut keke. Hai lemo. Bangai kaboh gede hai pa. Ode takalo nurung Aceh hana sesuai kalagi kon nuri Islam. Tak ketingkah laku ode buka TikTok ya Allah ya Tuhan lun. Bang Thad. Hana marwah mu baju. Jaga tengah di bodoh dicok HP sang di left. Pegot video left. Culok ule lawisi. Nayang lawisi. Culok jaro lawisi. Mano lang kubang bui. Yang kabi hayu. Lop di meja. Cok lehop. Labu-labu droba muka. Ada pegah dro tu urung bersyariat. Segitu urung bersyariat lagi nya. Menan tingkah laku urung bersyariat. Ya. Mbak katu meduh ka busi di tino macam-macam bago. Macam bago pada hydro ketabuh macam di lam nangro Aceh. Nangro itu lam lah. Dan ni undang bala lili katanya. Macam-macam lah perkataan urang Aceh yang pegah abah jahi nan buat TikTok. Yang thut bajai getang, yang sila arok. Tengku pina sabo macam. Yang mendakwah ayu meselawut laju ina. Yang dikirim singa ngon dikirim mulia nyantuk ile seselawut ile tup ile siat. Dan tengah penan nan tengah surah kitab ile tu. Yang tak terima ngasih. Panjang mudah rezeki gebi Allah ya Tuhan lun. Yang moden ka tingkah laku urang Aceh. Saban-saban tak Pemale marwah Aceh. Kanya? Dan tak pegah terbud abusi yang penghancur agama Allah. Ilun ku cegah seperti binatang jahiliah yang ka dipahancur agama tadi. Pian otak awak kah? Bak ketemu duke, bak fitnah ke kenu nangronyo. Macam. Nah, dengku yang berani melawan awaknya. Hang gejut tenahan. Pegah ter kabusi raja temena. Memupat nedu aji waten temena. Beta tenak agok berangkaho tanpa sebab. Ilun sebab ku tenak. Karena nyo thot agama, rot akidah keislaman, rot bangsa ku yang ka diperluh.
Tak pegah haba sehat pi bungi. Tak temena pi bungi. Kaji utak pakai baju. Bek ni pakai utak batut, ni pakai utak batut, lagi habanya. Haba gop hana betul banding haba drone telah ban pegah. Encok bangsa ni no. Kin kalon tingkah laku bangsa Aceh. Nauzubillah min zalik ya Allah ya Tuhan lun. Hanali betul-betul hanali marwah Aceh. Ibak minta gift, ibak minta peng 100-200 ribu tadi. Ha? Hana ada pudro tu. Nyan na you tap-tap lau. Tap-tap layar. Pu tap-tap layar mak. Pu mak hana didik. Dia nu muda sabuh macam. Inong yang kena lako pi sabuh macam. Dia agam yang kena inong pi sabuh macam. Yang tak uwe inong ruloh inong pengobui pi sabuh macam. Kana parti mendung. Yang partai grup doi kana masing-masing. Pegah haba lamrok. Lam baje getang. Lam ilu dalam. Model lagi-lagi nyan ka. Nyan tingkah laku rung Aceh. Gino di Seramo Mekah. Tak pegah ino hayutat. Seramo Mekah. Hasil melimpah pusaka gaya. Syariat Islam paling hayu pu syariat Islam. Itengku nak gedepua kanya poligami. Inong berjajai. Nyan yang nakom syariat Islam nang roce. Lain hana berjalan laju. Lautak cipuko ngon peng. Nyan gotat lancar tat nyan bagian poligami. Nah ikut sunnah Nabi. Nikah siri. Pu nikah siri hantar muta dengar pi. No macam nak kias. Aja pertimang nyan mantong dengku, pertimang partai, pertimang poligami. Nyan yang nak carong. Pajuh peng babak toki riba. Yang babak toki sabu-sabu. Babak korupsi, pek proposal laju. Timipe dia tuh timipe ka udip di negeri Aceh nyan. Hana bersyariat membacut. Tek tam ngesu lagi nyu salah. Memang berat hak salah neka. Pemimpin sebuah macam. Tengku imum kala sebuah macam. Pendakwah api menanci. Nyo hana mandum ben tu kam mandum tu. Tau rundon ha. Asaikan simak haba mandum kai pusari laju dia busi. Kini periksa sigo ino rata urung yang pegot TikTok. Nah yang dibuka pikiran urung drone. Hana musiaboh hana yang buka pikiran urung drone. Musidro hana yang buka pikiran urung drone. Tok lun tidro ino kon ku pijo. Lun tidro yang buka pikiran urung drone. Yang bi semangat ku urung drone. Hana bi lain yang purno urung drone. Pegah orang kepu je, pegah orang kepu je ada perjuangan je pegah. Hana yang buka pikiran betul-betul untuk mencernakan bangsa mulia wiro. Hana yang lawan-lawan kemaksiatan yang penghancur bangsa hana. Tak ada baju bangsa mulia. Beta pemelih maruah bangsa mulia. Beta undang bala Turki yang gebi bala bodro ci diundang bala awaknya. Nyai Turki. Yang pres 2 rotu nyan abang Aceh ya. 2 rotu itun kadik Turki demah. Nalam bala dia Aceh. Na bala, pu bala wallahu alam hana ada depu. Tadar baju. Yang pu yang ka berlaku nang Aceh. Bersama-sama nang menjaga. Baik saban-saban perlu. Amun perlu saban-saban Aceh. Lagi apanya? Bak mengharukan bak TikTok cukup carong-carong. Jangan lupa tap-tap guys. Alah apa hai. Pat marwah lah urung Aceh. Hanali marwah urung Aceh. Perti kilo ule la withi dun nang Aceh. Inong agam yang hirin tu na.
Inong ngegam, yang inong tebo macam. Ha? Yang pegok ke lagu India, pi ke lagu India, yang cok klip India. Goyang-goyang tu yang babah berbira tak tubuh kon muda pegah pi lagi ciregel 16 kilo tepo perut ni. Nyo rino ngeceh. Acu nahi. Lepu ho. Yang babah berbira kaki lagu India di hidung di awak India te ke lagu mudih betul. Cok lagu kopi klip India. Nyan goyang. Ya nu di samping anak itu puro goyang kacong ti haji kamu no bulai jaro bola lupa tego. Kon talu anu tu dia anu kerap je tecok gelinte. Kerap taji tebi gelinte. Ana ke pergi. Ya nu rino ngece. Nya betul ku bega. Kacok klip Indoya nak lagu babah beberea igo katah karuhung inan igo pah babah beberea. Hidung mujungkat lagi boh lepi yang mula. Kaputa dro ina. Batia ada baje. Tak gepa pathe pace. Kasih no boh gede. Iu lele matuan. Iu lele anu ni. Nya wate pegah apa tengok anu pesantren ni di. Anik nombor sahabat. Anik nombor deh pesantren. Anak boy dua kaglah le tempe. Anak boy le mentong ino. Baru belah nama tadi. Nah adik mentong baru ji pegah haba. Nyan pegetun mulu ngece. Anu buat pesantren. Mai bak le bak TikTok. Menanci ya hai. Ya dia ya tapi tebo macam pegok video le. Nah inong tebo macam inong di pegok video le ngagam lain. Dilakau menanci. Ya, pegak video le pengagam lain. Yan ban-ban ka untuk berceribri dalam rumah tangga. Maka jika dalam tuah salah menggunakan bak TikTok. Ceribri dalam rumah tangga. An peti. Media sosialnya yang digunakan untuk berjeroh, untuk bermanfaat ke bangsa, jeut kan hanjeut. Tapi menyana perlu bangsa api jeut. Berceribri dalam rumah tangga api mudah. Nyoba TikTok, bak media sosialnya. Jadi baiknya coba-coba sedram tuah. Memang menggunakan media sosial, mencernakan ke bangsa, nepuka pikiran, nepuka tentang sejarah Aceh. Agar pakon, nak ditipu, nak membangun sejarah Aceh kembali.